Ndagusuhuje kandi nkuha ikaze. Ngira ngo uri kubona ko quartier turimo ni VIP. Ni VIP bitewe nuko ni ahantu hari ibikorwa remezo byose. Aha hari amashuri ya primaire, hari boarding, hari na paruwasi. Ni ahantu heza cyane ushobora gutura, ukabatura utekanye. Hari n'amavuriro, hari ivuriro riri hafi na hafi y'aha hantu tugiye kukwereka iyi nzu ihagaze miliyoni 4 ariko ziri negociable, ukaba wahagura inzu yenye n'igice ziri negociable. Ni ahantu heza cyane ngiye kugukundisha. Hakunde cyane kuko ni ahantu utazigera ubona hano mu mujyi wa Kigali hari ibikorwa remezo nk'uko biri hano, byegereye aha hantu ngiye gukwereka nk'uko biri hano. Reka mpagukundishe. Ni aha ngaha, ni munsi y'amashuri. Mbese bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko umwana wawe aziga ahantu hafi, ahantu hari amazi, hari umuriro, hari ibintu byose uzakenera, hari isoko hafi, hari ivuriro hafi. Niho hantu ho guturwa. Kandi nkubwira yuko nubwo hano hahagaze miliyoni 4 hatari parcelle ngari, ushobora kubona ubutaka bwenda kwegera hano ushobora gukoresha bunini buhendutse. Ahantu ntago hahenze, waza ukahagura ubundi ukambwira nkagufasha mu bindi uri bukenera. Nimero zacu nizi, kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo zimwe mu mashwadiro tuguha ujye uzibona mu bambere. Murakoze, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.